Chibai levek ule 48 Laws of Power Robert Greene chhunzawmna. Law 9. Win through your actions, never through arguments. Shiadna titamtua tongkau che pakhat. Pyrrhic victory ti hi oma. Lalpaira san Roman hauka BC zani somsari pakwa khan anea. Mase asipaite achan na sa emani. Ahne na chan kha achan na ina khumzok hial. Chak mase ahlok lau tinani chu. Chu Pyrrhic victory ti tongkam lau chuan chu ni ta a. Ne na hlok lau tinani ber chu. Chu chia chu ni a inhnial na le inhau na kaltlanga chak zok kan NIHNA kan chan tur chu. Hlok na lau ne na. Khak na le huat na kan don khan abuk rit zok dai donani. Chu ai chuan inhnial ne zok wang ni lovin chezia le result manga ne na chan zok tur. Chu arau puin thil ati thei zok dai ani. Tongkamami ne min kan tum hian boi thlak na pakhat chu min pompui der thei tlat mai ni chu. Pon lama ti derin chung lama min lau holur thei bok ani. Mase chezia action le lan chhuatir na demonstration ero chuan omzia ashil thuya. Nial khal le thu in chu buai ngai lovin ataka mu thein kanwa chhop chuak kanwa display ang kha ni ta a. A ol samin kan hne na chan po kha a ngeta long term a po. Phat rual lo le nial rual lo anti ang kha ni dawani. Thudik truth reng reng benga shiat ain mita mu ani thin tlang pui bok. Artui la mu ngai mi alo la shengai mi alo hne na hianin artui chu amum solania ake theya tia kan shil chiam hnuwa po alemte kan hmu tir hnuwa po khanin dot kan shil anga ngai theina le rin lo theina kha ala nei chau theini. Soivak vak ai chuanin ama hne na khanin artui chu han keng thek sila. A hmu lai ngein han tike vel taila. Soitam ngai lawa minsa ang kha kan ninghal mai ni. Chu tiang chu ni deuh maya he chap tara soiber chu. Chakna nilovin thil ti theina ni hek lovin ti ang deuhin. Tongka nilovin inhnial na nilovin thil ti zokin le ati ni chu Robert Greene hian. Prove them wrong anti ang khan. Tin hei hi a that zok le na pakhat chu kan tumpui te khan daw le vakal anga in ngai na an nei lawa. Chu chuan ilama trantir le zual bok don ani. Maro chu thu in mulo conflict na zong kan prove vek hera chul ber lawa. Hun le ton shiat te ina khami kha ala shilfia ve mai tur thil te le mahunata na song solot lo thila in nuk nok boy lovin kian san ro. I hun le tha a uyom mai mai atiani. Law 10. Infection. Avoid the unhappy and unlucky. In kai chon thei thila nia wangin mihlim lo le van doi te pumpel tur nai lo tur. Midanga shi omna le chiat na kha kai chongin kan lo chiat pui ve thei. Nanna shik ang mai hian. Mi kan tran puin kan siam thadone mo kan inti lai hian thil thalo lam hi traidar chak zok hi ani tlak thina. Tunlaya thalak le milema te po an lo post thin ang hian. Thlai le thei te po a troi bula om reng chuanin a cheve wat mai thin ani. Khatiang kha ni maya kan chiat ve ma a kian sana mihlim thei zok le mi thalam pangkha pol mai tur. Kopuya hian a shiat thei khop maya hei. In ngai zong le in nei te po hi anin shiat tir ain an han in koprei nu hianin mi zia le du zong te nen lam. Ril rusuk thlek te hi ain ang chau tul tul du khopani. Mishing zia ani ve shim shim. Mi dang ok te po hi kaya ol em ani. Kan mishing hlat tur te pakhat na. Lung oina nei ngai lau mishing hei lom na chang she lau phun noi rang hau hi. Pani na unlucky van duai kan di don nge che sual che fu hlei thei lau hau hi. Buai na tong thei deuh
polo le film khur lo wang te ani theya an polo na tuar tu zinga khan in nuk nok lut ve theyani pathumna nun hlui buai kan ti don nge nun hlui buar chuar nok hun kal towa in lai chin na nei nok thei em mai te lo chik ma ula abikin mi pa fing chuanin nun hlui nei troplu tuk meichia a thlang chat mo khop mai meichia po in ani thawa chuan eizon na konga tal buai reng ang chi te har san na tok na zong le van duai zong kha atimi alo nia thler shan thiam turani thler shan dan tura chuanin kha awan duai na to chan kha ama thu nei na pia lam control thei pia lam ani chuanin o puya phu a kan khonga in kan tran puyang kan pui turani maro chu tuna a soite ero hi chu mani in nuk nok doklak ve shim hauka an van duai wang po nilawa mani chiat na in bar chi a khosa destructive behavior an ti a boina a in bar lu thauka thil ruk te poi khoi te nung chang le thil ti ina zir lo awanga chiat na mani van duai na te hip hauka law of attraction kan sheveka nga thil hi kan hip theini chu chiat na le hlim lo na le that na le hlim na te po a khoi mishing zok nge hnai tamla power I draw tam zok ang ti kha pakla hisap po in micha an ngai tua na le an chezia ti a thalam chawa kaltum mi positive mindset kan ti hlim thei ma ni lu zo zang khai te kha nai an thazok ti chu a chiang rengani nai tamro hi bible in lo soi le diam to a thu fing te a thinrim mang mi chu thian su la mi thin chia chu kop su ati da ni ziranga inun na atan thang itong da ange alo tiani chuan ke mani po kha chu tiang thil thalo le van duai na thil lucky charm ni lo unlucky charm thil te kha hi blo tura kanin siam rem ve te po thul don ni chu van nei tur chuan hlim tur chuan in la set em reng mai te po kha sima tha ni chu lo som pakhat na learn to keep people dependent on you midang te nang ma in nga tir thiam ro mamo le du ini na sat pau le izalen ve thungang an hlotlin na le hlim na thil nang ma a in nga nge tir I thiam pau le itan chu mi te chu an hlo om lo ting ani mai itel lova an ti ve theya mamo ini lo pha hial na tur khopin zir tir vek su thiam tir vek su ivelu na tur kha hum then ro ti na ni chu mamo kan ni lo na hmuna chuan kan tlana tak tak theilo hei tuisem te po hi an mani tui min pe po ni lo ma se sarkar tui sem po ni ma se thala chuan biak that an hlo ve thei em hi kan mamo tlatani sarkar te po hi ni thawa kong then khata chuanin tapchak vela group vela te han sel viau thin maila tuma tak takin mi pui ang zong phei chuanin kan kal thangam lawani achan chu an ration bu fai sem te kan mamo tlata an current te an tuite then khate soidan taka mi puite kan house saka sarkar kan mamo lo hi an tan chuanin hlo omna chin kha om ve tlatani chunga te po chuanin engtin nge mani kan lo inven ve ang ti te ngai to taila mi in kan chunga thu nei na an nei lo nan engtin nge chu mi chu kamamo in nga na ber ani lo theyang ti te thu nei na sang kan ti hi enge kan ti chuanin kan du dana midang te om tir thei na hi ni chu tharum le ti luina te lova iti theiani nga chuanin I thil ti theina chu ti chiat rual lo ani hial mai thei chumi nei tur ero chuanin kan soi to angin mamo ini turani a nangma a in ngat ani turani in na thona a how to lu ber ni lo mala I tel lova na an kalpui theilo emo an thokso theilo ani chuanin tu man an beche thei bik lawang che mase thak replace all sam tak kan ni na mun renga kan poimo chiam lo
mani tok te a khanin hlut na bi kha kan nei ve tlat tur ani chu thiam na le thei na bi emo tangkai na bi te chu pon lam lang theya ani vek kher lawa chung lama te po ani ve thei thawani hello big apply na atana tips tangkai then khatte pakhat na mi manipulate iwa tum hianin achak lo jok te thlang chuak thiam ro nang aya fing hanti kwal ve vel I tum chuanin I tor pha jok theiani pani na thiam thile mo ilai na thatna le danglam bik na mina zong nei ve lo kha nei tumla thlak mai thei lo ni tum tlat ro pathum na mi thuruk hria thianin kan soi chu an lo awang te in min te chengam lo thina man tangkai thei tur tak le power min pe tu poimo tak ani thei rualin min da that mak theina chance po a om ve tho ti hria til tur ani palina tuma hi mania independent hlom hlak thei kan om lawa hei chu kan hreveka hello laka lo invent kan tum na lutuka khanin independent kan tum chuanin aman kan pek ve zel tho angai ti kha kan hriat tel tul bokani entenan phd tuisem te tel lovin ka khosa don mani kein ka tla sang don iti chuanin an tuisem ma mo lo tura I in tum ve kha angai don thung ti nani ka tiang zel khanin in ma mo ton vek kan nia in rin chan ton mutual dependence ka a thlanom jok changa om fo mithil ti thei tak kan ni lem lo phei chuan law 12 use selective honesty and generosity to disarm your victim kan bitum te mina hne dan thadeu chu an laka dikle tlang om taka kan lana le an chunga thil phal hi ani bokani chu chuan mi rin ni hlo na keng tel min ring vak ngai lo tu bula po heng rin omna thil phalna ngil nei na le lan tlang na honesty kan va ma the ma sak hianin an rin na hlo chwa olani mi an rin lo na ngai dan kha kan va thia tani chu thuruk tila thuruk ril ber ni lem lo kan tan po ui om lo le poi lem lo po kha midang te hne na kan shil ngai lo kan han hria tira an laka thup nei lo oma kan lan tlang hianin min ngai na deuh sot tila kan tan khanin manipulate kha an va ol sot thinani nangni point ni ve tho karenga an thuruk mimal chanchin te chung ko chanchin han in soi tholna na mang tu che chu e hepa hianin min ring ve a thian tha min ngai thuruk hril ngam na min ngai ani hi kan tia kan va close deuh sot thinani mi ina min mu dan in nga na lian tak pakhat chu first impression a ania kan hrevekanga midikle tlang tak anga min hriat na ma saber ani to chuanin min ring che to mai mo khopani chutiangin aletling zong a opposite point ani thawa chu lo le a chuanin thil palna generosity kha ani boka mi hne na tanga thil pek te thatna te kan don hianin mishing chu kan emotion thinani kan emotion kha thau thin mishing emotional reng minan olbok he sharing turani inu le pa te po an hlim line thil dil te an pek na chance kha chekha asang ani omzia bera chuanin kan bi tum tur te kha an chunga that te kan va chhuwa ma sanga lan tlang na te rin om na te kan va offer ma sanga chuta chon an lo emotional anga chuta tak chuan kan tan min le hne kha an ol sam don tinani bible point email ma mangai ro ati ang deuh che khani a hne na tluan tling chu thatna a hne na khani mase mi kan bum to le kan rin om lo na hre to tu laka hello hi apply harang ati chi lawang a chan chu an bula in lak rin om le in ti fel kan tum pau le min rin lo na azwal zokanga anin veng sau zokang chuwang chuan mi laka thil ti theina power nei tu chuan fel tak le rin om taka kan lan le chet ma sakha tulfo ti chuan khang zong kha loli chin chu ni le photta se
chhunzawmna huna chuanin thosi te hian se du bik kan blood group a zirin an nei ti ilo hrewe to em kumsang ni som pakwa a zir chian na an nei a chuan thosi te hian blood type O te hi A B le AB te thi sen a in an thlang zoka an se du bik ti an mu chhuak ani chu ke po hi B positive kania mun in anga om ro rawa po hian min se du bik riau te hian ka hrewe thina in thesen kha thosi in an du bik riau in hrewe thinem in lo comment ve tho donia ti chuan ka video te min lo en sak thina kalom em a min lo share sak tu te po kha kalo mu thina ti chuan in min lo support zel turin kalo dil chewa video danga kanin mole tho donia